Sibingelele bafethu, sibingelela. Bingelela-ke kodwa njengelunga le-SACP, South African Communist Party, after isimo esingeyona i-invite kodwa sihlangabezana naso okuyisimo esi-unwelcomed noma esingamukelekile. Isimo thina njenge-South African Communist Party siyi-voice yabahlali. Thina kumele senze sure ukuthi ekuhlaleni noma abahlali bonke banayo i-shelter. Lento esikhuluma ngayo sithi freedom charter iyafinyelela kunoma ubani, ayiyona nje just i-theory kodwa iyi-practical sense. So isimo sisibheka-ke la bonke abafethu laba enginawo ukumangala nje nokudumala ukuthi bakulesi simo esikusona balahlekelwe umsebenzi kamasipala eminyakeni 2 years ago bayithola sebehlala la ePark eGarden what we call Maywood Park. So njengo-SACP-ke sizwakalisa ukuthi lento eyenzakala ayinto ngisho ngathi uyi-involva noma ubani, not ngokwe-political structure, not ngokwesikhundla i-authority oyiholda kwi-ofisini labo. Njengomhlali akekho umhlali omele ahlale ngaphansi kaplastiki edolobheni, abanye behlele emafletini behlele endlini. Kuyimanje sikhuluma ngama-illegal immigrants a-occupy ama-building unauthorized without permission, having ama-legal documents and permissions. Kodwa kube nomuntu ozaziyo ukuthi uqhamukaphi one-ID yala eMzansi kodwa lale ngesise ePark. You understand? Baney'gubhu zamanzi, bayathekela ukudla kukho sekuphuma idumba abantu abawu-2 beshonela la baphathwa o-TB, akho i-healthcare, akho lutho. Ngisho ukudla bayadonethela ukudla. Isimo lesi-ke njengo-SACP esingasimukeli kodwa futhi esingasibeki emkhankasweni yezepolitiki. Asidingi umuntu ozokhankasa isimo esifana nalesi. Isimo sokuthi noma ubani osibonayo noma sifika kuyena akufake enhlizweni yakhe uma ebona ubrother noma usisi wakhe kulesi simo asondela asiza abantu. Noma imapha ama-organizations ayimeleke angakwazi ukubasiza bafihle ikhanda bathola ukudla, more especially imisebenzi ngoba labantu banama-ID nama-qualification bayakwazi ukusebenza, banezandla. Uma ubanike ithuba nje ukuthi babambe umsebenzi bazokwazi bona ukuyicapacitate noma ukuzondla noma ukondla imindeni yabo. Kodwa-ke asifuni ukuthembisa okuningi, esifuna ukusho ukuthi kuyijoka lethu ukulwela i-social justice, isimo nhlalo sabantu, hhayi ukuthembisa abantu impilo engcono ungabalweli izimo zabo, ama-condition ukuthi ajike afave bona. Asipolitiki ngoba iqembu lepolitiki lithi ngizoninikeza lokhu nalokhu, alisho ukuthi ngizonilekelela ukuthi nina niyithole lokhu nalokhu. Akuzona-ke izimo zokukhankasa lezi, izimo zokusiza abantu. Whoever ongasabe nosizo, come forward. Ngabe usomabhizinisi, ngabe uyi-taxi owner, ngabe ubani, please assist your brothers, ama-South Africans. Isimo ababhekana naso ukuluza umsebenzi bayayibeka indlela abaluze ngayo imisebenzi, ukuthi babona emaphepheni kwi-media ukuthi njengoba bebasebenzi bamasipala i-PWP sebephelele imisebenzi. Ngenembala yaphela imisebenzi. Ayikho ngisho incwadi eyayithi ba-dismissed emsebenzini. Ezinye izinto ey'shaqisayo amabethu sebeze babeka ngisho ama-fingerprint beboshela ukuthi bahleli kule ndawo abanayo indawo abangafihla kuyona ekhaya. Isimo esibi-ke leso kodwa esingafuni ukusithatha ngokwepolitiki ngoba zonke izinto zina-two sides of the story. Umuntu axoxe nomunye axoxe uthi umusuthi uya kwi-gist yendaba uthola ukuthi ihlukile kodwa kuyiqiniso common ngokuthi bahleli la. Ngabe umbuzo uthi ngabe kufanele yini bahlale endaweni enje, ngabe kumele yini umuntu wakini alale endaweni enje wena ulale embhedeni, lona aqinise sisala nani. Ingakho nginxenxa wonke umuntu ukuthi sondelani-ke bafowethu nizosiza nabo abafowethu. Bangaphela nje u2 days or 24 hours or 7 days besizakele, uNkulunkulu ngabe ubenzile ini ubulungiswe impilweni zomunye umuntu omnyama. Awukwazi ukubuka umuntu omnyama kanje wena uyadlula nge-Range Rover. Masibuka i-City Hall nansi nje behind me, bonke ama-officials aphelela khona. Kuthini kuwena uyi-official kunomuntu olele lapha oseqede 2 years elala entabeni? Okwami ngimema ama-South African bafowethu, wonke umuntu ophilayo nonendlela yokuphila akasondela azophilisa nabo bafowethu. Ngiyabonga bafowethu, uthando.